Comunidade afetada pelo alargamento do Aeroporto Internacional Nicolau Lobato considera Direção Nacional Terras e Propriedade a discriminação para levantamento de dados Bahrain nebe agora disputa o Estado. Declaração ne hato husi comunidade afetado ba alargamento pista Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Helder da Silva Sigundane. Tuirnya, comunidade afetado lamenta o levantamento dados Bahrain nebe Direção Nacional Terras Propriedade Hasai ba comunidade afetado sira tambah considera halo diskriminação. Ami senti sir hal diskriminação na ami parte. Ini barat. Usikia 2020 tome agora ami jadi usikia lagi kamasana. Mana bema karya elektoral, mana bema kira SLC. Rai ini ide terus hakat solid be motam kafai kali ke tapi malaya. Rai ini ide sambung. Tutar malu deh. Balu kita kali ini biasa balu lah ya. Após aminya ida ia documentos completo. Aminya documentos completo. Ia tan pazak kas tempo Indonesia kari pazak. Ini baca lawan. Nia hatu tantang, ia tina rihun rua sanulu racing ida wa hira governo halo alargamento primeira fase baru nulu racing 5 metros, rai refere hetang indenização husi governo. Mai be ba alargamento ba segunda fase, estatuta rai refere muda fali ba disputa ho estado. Aminian ia 2011 nih, estado pernah hal perluasan ba aeroporto 25 meter atau 30 meter. Ini amne rai seselu. Rai deve que agora disputa estado. Ini mak kan husu ba parte teras propriedade nih. Kriteria atu be ini mungkin halusan. Meda karet surat tangan mak balik ke amisir ia dokumentus ini mak amil hati. Ini mak kalau amil lagi dulu satisfaso parte teras propriedade. Nia husumos ba Direção Terras, sekarik teras considera kata raine rai estado, Direção Terras tenki hatudumos ho factus. Se sira dia raine estado. Tu me haturoto. Estado essa sansera me raine lara. Abel tu fatin de. Tu fatin na side mapa dia raine estado. Everisi sinebe, everisi saida. Haturo ko pitare, aminia nak ner dokumen komplit. SKPHT, surat pernyataan, pajak. Nunemo Sefisuku Madohi Bernardino de Cristo Ferreira Teten, reação nebe comunidade afetado sira halo, tambah considera governo halo diskriminação ba comunidade afetado sira, hodi seludet indenização ba comunidade balung, no balung lahetang indenização husi governo. Kalau saya dah makai tebot sira uang soal dia tak, saya dah makai yang comunidade halo reação, significa kata laos disputa ba buat selu, disputa ma raine, mai be, emocionalmente, sentimento balung, hari fila fali paninya kriteria balung hati tedian hamnya raine, metro tiona mas hamnya narang fali daya, balung hati tedian hamnya pelata saham, momentumnya resista tiona masih ikus lai ya, aku buat sirne emang saya fali, desafio buat tidak mos, ba programa idane impacto nebe maka iha idane comunidade sinti dia kata kala Roma sinti dia injustiça depois isu barak lima ka itenia governo preciso fare tambah rai balun la selu agora pensar serai selu atau tutu selu balon dan itu mus diskriminasi ada. Leo Gonçalves, STL News.